hal ekihan ini hal nakwajuri balsak konsak jam gis pondri benasak kung hachala ek yung bakali bearin ek lecik sak hal pero gis pondri konsak sas jampat cinaus na ela pondri cikaman konsak ada ko nakataw ko sak hal umrah ek hal hunis ek ko ay mga hunis saks na kuyat si pikirish piiri sirip kita masuk dulu wasak ya. Dapat anak syuhur kata syok sa sini kencang gitu kan. Olah halam. Wajib bisa masuk pakai Allah. Kung gusto ko yan ang kamarora sa pangarang Allah ko kasi ito sa gabi yan. Stick mas akan ako nilim. Stick mas halan mas pwede sa kanya.
sa